tubasuze kandi tubaha ikaze mwe bakunzi ba Kigali Place aho muhiririye mwese, reka tubaha ikaze kandi dushimira buri mwe wese wakoze subscribe bana natwe ku makuru ya sport agiye atandukanye tugenda tubagezaho n'amakuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, breaking news tugenda tubasangiza ndetse tukanagerageza no kubagirirayo kugira ngo tubashe kuba twabira hamwe cyangwa se twabira hose icyarimwe. Rero munyemerere tugaruke ku gace kejo kahashize, ndavuga stage ya kabiri ubwo tourdurwanda yavaga i Muhanga yerekeza i Kibeho, ni kilometero kingana n'129 n'ibice bine babashije kuba bakoresha. Rero no kuvuga yuko ko byaje kuba byagenda kuri classement en general y'iri rushanwa, ndavuga stage yejo yahashize abanyarwanda bagerageje kuba bakitwara neza, ubona yuko rwose uyu mwenda w'umuhondo cyangwa se uyu mwenda wambikwa umwe mu bakinyi batwara irushanwa rya tourdurwanda gusa nkaho utarabonerwa nyirawo. Rero no mwenda wambawe n'umunya Israeli, ndavuga itamali ukinira Israeli Premier Tech, niwe wabashije kuba yawutwara ku munsi w'ejo, ari kubona yuko rwose abanyarwanda bari bagerageje gukora cyane, nk'uyu witwa Karadio cyangwa se sabayo Eric babashe kuba bagira mu mujyi wa Huye ari imbere cyane hamwe na mugenzi we, nari kwibuka neza izina, hari abanyarwanda bagira kuri babiri ndetse n'undi nari kwibuka neza niba umubirigi. No kuvuga yuko rwose baje kuba basiga proto gatoya, sibye ko yaje kuba yanabakurikira paka bagize ku murongo, aho babashije kuba bagira hari Kibeho cyarimwe rwose kuri classement general ya Muhanga. Kibeho ingana ni 129 n'ibice bine kilometero bakoresheje ku munsi w'ejo, ubwo bahagurukaga saa sita bakagerayo hafi mu masaa 8 gutyo, ubona yuko abanyarwanda bitwaye neza. Rero uri imbere ndavuga Mugisha Moyize uzwi nka Patrick ukinira Java Innovatech Pro Team, ari kuvuga yuko rwose ibintu bigomba kuba byagenda neza. Patrick rero ukinira Java Innovatech Pro Team ku munsi w'ejo ni wahembwe n'umukinyi mwiza witwaye neza w'umunyarwanda, akaba ari mu bakinyi 20 ba mbere bari imbere muri iri rushanwa rya Team Rwanda riri kuba cyangwa se muri rushanwa rya Tourdurwanda riri kuba muri uyu mwaka 2024 ku nshuro ya 16. Turumva ko rero Patrick rwose ari we Mugisha Moses ukinira Java Innovatech Pro Team aribo bashije kuba yakitwara neza. Nanone kandi n'abagenzi be baracyahari bo muri Team Rwanda, yaba uwitwa Manizabayo uzwi nka Karadio, Eric ukinira Team Rwanda, wirumva ko nagakinira iyi team mu yunguyu witwa Patrick Mugisha cyangwa se Mugisha Moses ukinira Java Innovatech Pro Team. Nago bari hamwe, ariko urebye iyi team nayo ihetse ibendera ry'igihugu. Urumva ko rero bari gukorera hamwe kugira ngo bashe kuba bazamura ibendera ry'igihugu. No kuvuga yuko uyu mwenda rwose uracyasa nkaho utarabonerwa nyirawo. No kuvuga yuko kuva ku muntu wa mbere kugeza hasi kuri 50 gutyo, no kuvuga yuko ibihe bisa nkaho bingana, no kuvuga ko aba bombi basa nkaho barushanwaho amasegonda. No kuvuga ko uwa mbere afitemo amasaha 3 n'iminota 17 n'amasegonda 31. Urumva yuko rero umanutse rwose ukagera no muri abanyarwanda barimo
nabo bafite aya masaha 3:17. No kuvuga yuko ikintu bari kugenda barushanwaho ni amasegonda. Twikomereze rero tujye kuri classement generale y'uyu munsi, tutanavugaho byinshi kuko ntago resulta zirasohoka neza. Ku munsi wo ku wa gatatu wa stage ya gatatu, ndavuga kuri uyu wa kabiri, ni ukuvuga ko ari agace ka gatatu kaba gakirwa kava Huye kerekeza Rusizi. Ni ibirometero bingana n'140 ndetse n'ibice bitatu bagiye kuba bakoresha bava Huye berekeza Rusizi. Abari kuvuga rwose bari kuvuga yuko bidatandukanye cyane cyane mu muhanda n'umunsi w'ejo wahashize kuri stage ya kabiri. Bari kuvuga ko harambuyemo, asibye ko igitandukanye hagiye higanjemo udukorosi kuntu cyane abagenda muri iriya mihanda ya Rusizi cyane, niho ngo haza kuba higanjemo cross ndetse n'udusozi tumwe na tumwe. Rero no kuvuga ko iyi ni stage igiye kuba yakinwa iva Huye yerekeza Rusizi, bakaba bagiye kuba bakoresha ibirometero bingana n'140 ndetse n'ibice bitatu. Urabona ko abaterankunga batangiye kuba bahaguruka, abaterankunga bahagurukaho mbere y'abakinnyi cyangwa se ya tourdurwanda, bagenda bamamaza bimwe mu bikorwa byabo. Urabona ko bahagurutse berekeje Rusizi. Rero ube ducumbikiye ahangaha, tukaba twifuje kuba tugarutse muri make mu byabaye ku munsi w'ejo wahashize, uko byagenze, uko bahembwe. Urabona ko rwose byari ibintu byiza, urabona ko byaje kugenda neza. Irushanwa ryatangiye mu masaha y'isa sita riza kuba ryarangira mu masaha y'isa 8. Ni ibintu byagenze neza rero, ubwo banahembaga uyu witwa Patrick uzwi nka Mugisha Moses ukinira Innovatech, akaba yaje mu bakinnyi 20 ba mbere. Ubona yuko rwose abanyarwanda bagifite ishyaka ryo kuba bahatana kugira ngo bazi mu myanya y'imbere cyane. Rero reka dutegereze turebe uko biza kugenda kuri iyi stage y'uyu munsi ikinwa kuri uyu wa kabiri. Iyi ni stage ya gatatu igiye kuba yava i Huye yerekeza i Rusizi. Reka dutegereze rero turebe uko bimeze, tuze kureba nuza kuba yatwara iyi stage y'uyu munsi. Patrick wavuze ko rwose iyi mihanda yigiriyemo umugisha mwaka washize. Reka tutegereze turebe ko uyu Moses yaza kuba yakegukana iyi etape cyangwa se yaza no kuba yakongera kugaruka mu bakinnyi bitwaye neza. Reka tubashimire kandi dukomeze kubana muri Tour du Rwanda in Kigali Place.